Hai perlok tasni ngalathai mo mat susat be ngasni takadaw ngakwa ban compare ko be ingin sinami video ko compare ko pin yo ju no tasni ngan pi no ban thong ya gani ko sweat ya gani ga t-shirt ko ban jrong fit ke t-shirt ngan thong ngan pan kelai pi sa ko frock mo sa ko frock be kumne không chụp nế bên đây là điểm oke kini tiba kini pak sim kumne kedua nang ni untuk mau dok lang ni mentangan peni fi ya ko final look kuno internet ya ni dia ketok ka final look jong kanega styles ngan peni isa aku pat ko komo next ngan le biang la kanega ju ngan peni no ban phong nadin simple nadin ane wale omne ubalai simang ubalai sep le kumni dai kumni ane dai biang kumni dia punya ikut no gane final look kalau buat internet ha gede gaju mak t-shirt te sim gini ketipat ra nadin gaten ipi no ban sikir sim gini ne them na po ada vidon dopin ndai dopin ipi no sim gini pak ndai na po nama bel ngan use daun ni mo telai bentai ini hanya hi kuno ni panalu mentang ngan pun EP ke final looks kayak internet yang ngafra hadin Bangladesh na internet yang purpose. This is the new frock I used to make the same in the same dress. Okay, that's why make me comfortable. If you feel comfortable, if you need help, I want to touch how to wear this old t-shirt into new frocks. I can teach you all, friend. Ngan le biang la gane gaju ngan pen EP no ngapong la gane ngan pen kelas sak skirt mo perlok ngan pen iman EP kuno ngaplang pen nyi gaju kesopti sak skirt mo ne ngapong la perlok taman kelapa sak skirt ini aja yang kan ipi pun ngapong antara sekian nadin ngampak pe uni sim nadin kedok uni mentang ngambil ipi lapan looks baik ini ngeskat tagajuk ke t-shirt ngambil kelas ngeskat pat itulah yang perlu okay how it look comfortable for you
Okay, next time. Bye.